ovisnost o biciklu je krenula od 2019. Znači nisam dugo u tome, ali bih rekla da sam s velikom energijom u to krenula i da se dajem prilično u to. Svaka ta vožnja je kao da odete na nekakav izlet, kao da odete neko stanje, bih rekla, što se tiče psihe, više u meditaciju. Znači za bicikliste je vožnja oblik meditacije. Dok se vozim ne razmišljam, znači zapravo razmišljaš o onome što je ispred tebe, razmišljaš o onome što trebaš napraviti, razmišljaš gdje ideš, ali nema briga, nema ništa, to si ti i bicikl samo. Moji bicikl i ja smo zapravo, mi smo best friendovi, znači ja stvarno se trudim što više ga koristiti i evo, vrlo rijetko da ja idem negdje, a on nije sa mnom. Vozi se po svim vremenskim uvjetima, vozi se po suncu, po snijegu, po kiši, minusi, plusevi, bitno je samo da nije ništa ekstremno. Samo jedan odlazak na bicikl, rekla bi da je već puno napravljeno i za sebe, kao za zdravlje, za svoje fizičko, psihičko stanje i za, rekla bi se, ekologiju ako ga koristimo kao commuting, kao prijevozno sredstvo. Mislim da se samo treba izaći van, da se samo treba uzeti taj bicikl i da stvarno se samo treba krenuti. Kad se jednom krene da ćete se zaljubiti i da će to postati jednom rukom i vaša ovisnost.